Uliza wakati mtu anagonjwa. Hey. Wakati unagonjwa unaumwa. Wakati unagonjwa unasikia unaumwa vibaya. Njoo unajuaka kama wakati mtu iko na afya nzuri ni sharti amshukuru Mungu na msifu Mungu na tumikie Mungu. Ndugu yangu, kama hauyagonjwa shukuru Mungu. Kuko wale ambao wamegonjwa, wamesentir magonjwa ni nini? Wamesentir kukuwa na afya nzuri ina maana gani? Wewe una afya nzuri, unaenda ikamata alajer. Zingatia afya yako mzuri. Another one episode kipindi fundisho letu. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kutufuata mahali mbalimbali, Africa, Europe, America. Basi tunaendelea kuwashukuru. Basi hiki ni kipindi fundisho letu. Basi leo tuna topic nzuri ama kipindi kizuri sana, kitakusaidia sana sana tena. I promise you will be blessed today. Utabarikiwa sana tena sana. Alors, leo tunataongelea nini? Afya nzuri. Leo tunaongea zingatia afya yako. Namna gani mtu ataweza kuzingatia afya yake? Hii utaijua kwenye video kumwanzo tiku mwisho. Wakati una afya nzuri, unafanya vitu vingi. Wakati una afya nzuri, unaweza kumtumikia Mungu, unaweza fanya shughuli zako za kila siku. Lakini kama hauna afya nzuri, hauwezi fanya kitu yoyote. Kwani afya ni kitu ambacho watu wanakuwa nayo, lakini wanashindwa namna ya kukizingatia. Kama hauna afya nzuri, you can do anything. Hauwezi fanya kitu yoyote. Hakuna kitu yoyote inawezifaa. C'est pourquoi ndani ya kipindi fundisho leo nitakuonesha namna unapasha zingatia afya yako. Kama uko na afya nzuri, nitafanya je ili niendelee kukuwa na afya nzuri? Kuna watu wengi wakati ana afya nzuri ama yuko na sante mzuri, anaona ni kawaida, ile ni dua yake. Lakini haiko dua yako, ila ni neema ya Mungu. Mungu mwenyewe ndiye kupatia kale kapumuzi na ile afya nzuri. Basi acha tuanze kipindi fundisho letu. Wewe ambao unaniangalia, yeye ambaye ananiangalia, hata na mimi, hii yote inatuhusu. Basi acha tuanze kipindi fundisho letu. Afya ni nini? Nikikuuliza kwako wewe ambao unaniangalia, afya ni nini? Kila mtu ana namna ya ambayo anapasha definir afya ama sante. Afya nikidefinir ni wakati mtu organi yake inafonksione positivement, inafonksione vizuri. Wakati mwili yako inatumika vizuri, hauna stress, hauna magonjwa fulani, hauna shida fulani. Donc wakati mwili yako yote iko vizuri, hiyo unaita afya nzuri. Sasa utafanya ili uweze kuzingatia afya yako nzuri? Hapo sasa ndio kwenye kuko development ya topic yetu, because watu wengi magonjwa yamewatatiza, watu wengi wamepata shida ndani ya maisha sababu ya sante, sababu hawakuzingatia afya wakati walikuwa na afya nzuri total. Sepuka wewe ambaye una afya nzuri ama wewe mwenye afya yako iko mediocre, hii video inaweza kusaidia namna unapasha jichunga ili afya yako ama sante yako iendelee kuwa perfect, iendelee kuwa vizuri sana. So wakati tunasema afya ni wakati mwili inafonksione normalement, inafonksione vizuri bila tatizo. Wakati unatoka nyumbani unaenda kwenye hospitali, kitu ya kwanza wanakupimaka namna gani unapumua, oksijeni yako. Wakati kila kitu iko vizuri, wanakuambia uko vizuri ama uko something wrong. Ama wakati unaenda kucheck up, wanakamata damu, waone damu yako, wanaexamine damu yako, waone kama kuna kitu ambacho hakiendelee vizuri.
Sasa wakati una afya nzuri, ni vizuri unaitegemea na unaikamata vizuri, because Mungu anakupatia akili. Mungu ametupatia kila kitu, akili. Wakati una akili una kila kitu, because kama una akili utaweza tafuta Yesu, kama una akili utaweza tafuta pesa, kama una akili utaweza ishi na watu wote. C'est pourquoi, na kama una akili utaweza kugharamia sante yako vizuri. Watu wengi wanatumia sante yao ama organism yao vibaya, ijapo wangeichunga vizuri na wangeendelea kuwa na afya nzuri hata mpaka muuzee. Sababu kuona saizi mwi miaka mtu anazaliwa anaenda fikisha kuma miaka 40, 50 ni vigumu. Haiko saa kama wale wazee wetu wa zamani. Wale wazee wetu wa zamani ulikuona mzee anafika tamu 50 akingali strong, hana tatizo. Lakini ndani ya generation ya leo uko naona mtu anaenda fika 30, 40, 50 kabisa na migonjwa vibaya, na shapata magonjwa ya kila aina. Ni namna gizi tunachukua sante yetu, ni namna ginzi tunakula everything, ni namna ginzi hatuchukulie sante yetu, iyo njo inatusumbua. Sasa swali najua unajiuliza, sasa utachukulia sante yako ili endelee kuwa vizuri, ama wewe ambaye sante yako isha kuwa mediocre, isha kuwa un peu déranger, utaichukulia kusema irudie normal? Kitu ya kwanza yenye itaacha sante yako na fonksione mzuri, kitu ya kwanza kenye kitaacha sante yako inaendelea kubakia vizuri, itatokana kwanza na wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe Mungu amekupatia kila kitu, akili yote. Sasa ni wewe wa kutumia akili yako ili ya kuendelea kuzingatia afya yako iwe zaidi, iwe nzuri. Ni wewe mwenyewe ambao utavifanya. Kusema afya yako ikuwe mzuri, angalia chakula gani ambayo unakula. Kitu ya kwanza, number 1. Uangalie chakula gani umekula, na hiyo chakula gani iko prepare namna gani, na hiyo chakula na nikula kwa wakati gani. Mungu wetu anapenda utaratibu. Kama unaona wazungu wengi hawapoteze sante sana, hawagonjwe, ni sababu wanaheshimu wakati ya repa. Lakini sirtu sana sana sisi wa Afrika, hasisemi ni wote, kuko wale ambao wanaheshimia kabisa chakula sasa kukula. Tunakula anytime na tunakula kila kitu ambacho tunakuta. Sisi wa Afrika tuko na kila kitu, tuna fruti, tuna chakula ya kila aina. Lakini yenye natukosea ni namna ya kuprograme, ya kupanga chakula tutaikula namna gani. Na chakula sirtu sana sana ndio inaleta konsekansi sana ndani ya sante ya kila mwanadamu. Chakula ni nzuri, tunaikula, inatusaidia kwa afya, inatusaidia tunaendelea kuishi, lakini tukaitumia vibaya itakuwa na konsekansi nyingi sana, na itakuwa na dega kwa ajili ya sante yako. Sagizi nimesema Mungu amekupatia akili. Haiko Mungu jua atatoka mbinguni tena akuye kugharamia sante yako nini. Ndio Mungu atakupatia, amekupatia akili ili wewe uweze kugharamia. Ni sagizi unaweza fundisha mtoto, usimupatie samaki, lakini unafundisha mtoto namna ya kuloba samaki. Ndio wenyewe Yesu, Mwenyezi Mungu amefanya kwetu sisi wanadamu. Ametupatia akili, ametupatia ujuzi ili na sisi tuweze kujua namna ya kujiprotege, kutafuta afya nzuri, namna ya kutafuta maisha, namna ya nini. Sinjo vile Yesu Kristo amefanya. Mungu hata toka huko mbinguni akuletee pesa.
Mungu hata toka mbinguni atoke huko, amekupatia akili. Endeni kwenye kazi, ufanye hiyo kazi kisha upate pesa. Mungu amekupatia kila kifungo ya kila kitu. Ni kwako sasa ya kugharamia afya yako. Nitafanya nini ili afya yangu endelee vizuri? Because wanadamu, acha niwaambie, wakati una afya nzuri, unaona kila kitu ni normal. Unaona njoo vile utabaki maisha yako. Haujui kama ile afya nzuri inaomba uendelee kupiganisha, uendelee kutumika hard, uendelee kutumika na nguvu ili afya yako nzuri endelee kubakia. Afya nzuri tumesema itatokana na chakula, si tu sana sana. Angalia namna utakula. Kula, hapana kula every time. Na ona chakula ambayo unakula ni chakula ya namna gani? Najua ukosefu uko. Najua kuna wale ambao hawana chakula, wanakula kwa bahati. Lakini ile kama umekula kwa bahati, haimaanishi ukule kila chakula. Ni chakula ambao unajua iko hamo mikrobe. Unajua hii chakula ukikula itakuletea magonjwa, unakula tu. Hata kama una ukosefu, Mungu amekupatia akili. Kama hiyo chakula ina mikrobe, kama umepata uwezo wa kupata hiyo chakula mikrobe, tumika basi hadi, tumia akili yako, uone kama utapata hiyo chakula ambayo itakupatia afya nzuri. Na kukula vizuri ni kutumiza saa. Kama Mungu amekupatia uwezo, kuko yenyewe wanaita breakfast ama petit déjeuner. Unatoka ku breakfast unaingia ku lunch, unatoka ku lunch. So donc zinaendelea kunafuatana namna tunapasha kula. Kuko watu ambao wanakula kila chakula inakuya anakula, hana time ya kurespect. Kula chakula na ulinde sante yako. Kitu ya pili, jilinde vitu ambavyo vitakuletea hasara. Unaona mtu uko unafanya kazi ya kujenga, lakini pale ya kutafuta vitu ya kusaidia kwa safety, wanasema uvale kaske, wanasema uvale ga ili kwa kujiproteger, lakini unafanya kazi na uvale ile materiel ya kukuproteger. Ijapo wewe uko nayo, umwata upate ajali na hakukuwa na ile materiel ya kukulinda, ile inasikilikana. Lakini watu wengi wanaingia, wana afya yake na sante yao inakuwa mediocre sababu ya uvivu, ya uzembe, ya kutaka yao. Wanakuambia mbele ya kuingia kwenye gari, kamata ceinture de sécurité, vala ceinture de sécurité. Lakini unaona watu wengi wanaingia kwenye gari, anakatala vala ceinture de sécurité. Wakati gari nafanya ajali, unaona mtu anadhulumia vibaya. Ijapo alikuwa na hiyo ceinture de sécurité, inamaanisha hiyo mkaba inakulinda. Wakati gari nafanya aksida, inaweza kulinda, inakutosha. Hata kama ni Mungu tu analinda, lakini wakati ulitumia hiyo akili yako ya kuvala ile ceinture de sécurité, sometimes inaweza kulinda ili usiweze kulumia vibaya. Wanasema mbele ya kwenda kwenye motosako ama kwenye moto, jikaze uvale kaski. Hiyo kaski itakulinda wakati unaweza fanya ajali, maybe unaweza anguka, hiyo kaski kwenye utaangukia, hiyo kaski itakusaidia kwa kuendelea kugharamia sante yako. Lakini watu wengi wanapuuzi. Unaona maaksida mingi zinajifanya, surtout Afrika. Aksida mingi zinakuwa, watu wana neglige, uko na kaski na moto ya kunetia kwa moto, lakini haupendi itia kwenye kichwa. Tugharamie vitu ambavyo vinatuleta kwa security. Hata kama uko kwako nyumbani, angalia, fanya usafi, fanya vizuri nyumbani wako ili uendelee kupumua vizuri. Kama AC yako haitumiki, change filter ya AC, kusema uendelee keep na kukuwa na afya nzuri.
Jameni, afya nzuri haijilete. Afya nzuri wanaitafuta. Afya haijilete tu inajidepose. Afya mtu anaendelea itafuta. C'est pourquoi unaonaka wazungu sana wanaheshimia nini gym, wanaheshimia sport. Wakati unafanya mazoezi nayo inajue role nzuri ndani ya afya yako. Kama una uwezo Afrika, kama una uwezo wa mtu mwenye uko Afrika unaniangalia, sport haiko mpaka ukimbie. Sport unaweza fanyia na kwako mnyumba. Una metre tu organi yako inakuwa souple. Wewe ule unaenda kukazi, kazi yako ni ya kuikala mu office, unaikala, unarudia, unakula, unalala. Unaenda unaikala mwenye office, unarudia, unalala. Ile haitakusaidia ndugu yangu kwa kitu. Hiyo haitakusaidia. Itakuletea makonsekansi. Surtout ndugu zangu wenye uko Afrika, tuna develope magonjwa mengi sababu tunaenda kwenye maofisi, tunatoka tunakula, tunalala. Jikaze wakati unatoka kwenye ofisi namna hiyo. Jikaze hata usimame upandishe mguu like this. Unapandisha hata unahesabia a day, unafanya hata unapandisha mara 10. Unakamata unapandisha hata mkono. Unafanya pompaji kama itawezekana. Unafanya hata 5 kwa siku. Unakamata tu unatingiza mwili. Kuko hima sport yenye haiombe pa kukimbie, pa kufanya, unafanya sport selogezi mwili yako inakupermettre. Lakini unaendelea kubakia na afya nzuri. Ndugu yangu, uko unacheza na afya. Uliza wakati mtu anagonjwa. Wakati unagonjwa unaumwa. Wakati unagonjwa unasikia unaumwa vibaya. Njoo unajuaka kama wakati mtu yuko na afya nzuri, ni sharti amshukuru Mungu na msifu Mungu na tumikie Mungu. Ndugu yangu, kama hauyagonjwa, shukuru Mungu. Kuko wale ambao wamegonjwa, wamesentir magonjwa ni nini. Wamesentir kukuwa na afya nzuri ina maana gani. Wewe una afya nzuri, unaenda ikamata alaje. Zingatia afya yako mzuri. Sababu wakati unagonjwa njoo unaona wakati mtu anagonjwa, unaona mtu anapita, unasema huyu naye eski iko mzuri, iko jisikia saa mimi. Nasema wakati unapona njoo unasemaka wakati mtu yuko na afya nzuri, ni shetu mtumikie Mungu na ushukuru Mungu na endelee kuzingatia. Ndugu yangu, zingatia afya yako. Kama uko mzima unaenda fanya check up, unaenda pima damu every 6 months. Ni vizuri kama wanakuambia uko na afya nzuri, endelee zingatia. Kama daktari anakuambia punguza sukari, jameni, jikaze upunguze. Kama daktari anakuambia fanya hivi, fanya mazoezi ili uendelee na afya yako mzuri, fanya mazoezi. Kama daktari anakuambia achana na pombe, hii pombe itaacha afya yako inakuwa mediocre, achana na pombe ndugu yangu. Afya ni number 1. Kama hauna afya nzuri, hauwezi fanya kitu yoyote. Kama hauna afya nzuri, hakuna kitu yoyote unapasha fanya ndugu yangu. Kama una afya nzuri, izingatie. Na afya nzuri itatokana na wewe. Because Mungu amekupatia kila kitu, amemaliza. Usiblame Mungu, amekupatia akili, amekupatia nguvu, amekupatia kila kitu. Akili, wakati Mungu anakupatia akili ni kila kitu my friend. Wakati una akili utaweza tafuta pesa. Wakati una akili utaweza tafuta uhusiano na watu. Wakati una akili utajua tafuta jina la Yesu. Wakati una akili, c'est pourquoi huyo mtu wa Biblia, wakati wale wanamke wawili walikuwa sema huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu na mwingine mtoto wangu. Watu ambao mnasoma Biblia, nikizani mnajua huyo mtu. Haiko mpaka ni mtaji. Na kama humjue,
na kushawishi, enda soma Biblia. Ujikaze upate mahali hapa. Na ukuje kwenye video niandikie commentaire, uandike comment useme kama ilikuwa mtu gani. Najua wengi mnamjua. Huyo mtu ambaye Mungu amempatia akili. Akampatia akili wakati wale wanamke waligombania huyo mtoto. Mungu akampatia akili. Akijua mama wa mtoto ni nani. Najua vile Mungu amekupatia akili, tafuta sante yako. Fanya nguvu, endelee kubakia na afya nzuri. Hata kama uko mzee, uko troisième âge, haimaanishi unasema nimezeeka ndio maana afya yangu iko mediocre. Haiko hiyo. Unapasha hata kama uko troisième âge unazeeka, uko na namna gizo unazingatia sante yako kusema uendelee kubakia strong, uendelee kupatia chic. Kama uko kijana, kama uko mtoto, unapasha zingatia sante yako. Unaanza saa hizi paka unaenda fanya, unajua ni nini ambayo inapasha kupatia sante. Sport, chakula, afya ya roho, vile vyote nakupatia sante yako mzuri. Tutafute afya nzuri. Na hiyo yenye tutapatia afya nzuri Mungu amekutupatia ni akili. Tumia akili yako ili uweze kupata afya nzuri. Basi hii ilikuwa kipindi fundisho letu. Tunashukuru kwa wewe ambao umeendelea kutuangalia. Tunashukuru kwa wewe ambao unaendelea kuzingatia sante yako vizuri. Basi tunakuankuraje, na ni jambo ya mzuri sana na ni jambo ya kuankuraje sana. Basi nakutakia amani ya Yesu iwe nawe, na kukumbusha Mungu amekupatia akili, endelea zingatia afya yako nzuri. Wakati uko mgonjwa, unateseka, unaumwa vizuri, unaumwa sana, kuuliza watu ambao wanaumwa ndani ya wajirani ama kwenye hospitali, ama na wewe kama unaumwa na magonjwa fulani, unajua gizi inaumwa. Si vile? Kwa hiyo sasa, kama daktari anakuambia fanya hivi, jikaze utimize ili sante yako endelee kukua perfect. Basi ilikuwa kipindi fundisho letu. Tuzingatie afya yetu mzuri. Kama ni kukunya maji, tukunye maji. Tunajua maji ni afya. Wakati unakunya maji inakusaidia kupata afya nzuri. Lakini kuna watu wengi hawahangaiki juu ya maji. Tukunye maji vizuri, na tuamini Yesu, na tupende Yesu, na tutumie akili ambayo Yesu ametupatia kwa kupata afya nzuri. Basi ilikuwa kipindi fundisho letu. Tunashukuru wewe ambao unaendelea kunifuata. Basi nitakuomba kama ni tour ya kwanza, tuankuraje ndugu yangu. Ni kitu yenye ko simple. Jikaze usubscribe, ukisha subscribe na ulike, ukisha like, basi ni kwa utukufu wa Mungu, na sisi tutakushukuru, hatukuombe pesa. Basi kazi yetu ni kuongea, na kama inakujenga unaichukulia na unabadilika. Basi ilikuwa kipindi fundisho letu. Mungu akubariki. See you next week. Bye.